kama changane hambana njo kale kama changane hajina shilimbo kale kama tongo hajina makwayo kale kama tongo hadas goes nice yeah. Take me to the music take me to my roots, yeah. Never forget, I'll be a mina. And now we dance. This song is so nice. It's so nice. This song is so nice. Now we drive, yeah. This song go my you know Benjamin Zavalaza. Benjamin Zavalaza. Really, show me Benjamin Zavalaza. No, what you're consulting engineers. I'm telling Waka so boy, yeah. Abuna wani, Nrise smile, you don't get. Uda angulan same kwani. Ngizo kuda ba witness message le kumani kabuda. Ka ito ingena ba mabubhenye batakisa. Ana mbasha. Chimwe nganele timalini. Timali tongena masayiko wabana babalani. Udashibona lokuma list ne list ya ma billionaires ntakani kumanje. Anike bindri ala hansi ka 5. No jelo so mali le taxes. Babasati bayenjamali, babasati bayenjamali nami nkarele kume njani Benjamin ulongifonela Benjamin wena unexpected wadiva lokho ngireceive call Angela kunena ifanye discuss business ne and Angela kuyifanele appointment kuyimita so that she can discuss so nala khona kanje bakahle nje so everything wena then imali yakho ikuba generally yamla mara mngana so fast so bona imela yi bangena bachabe yasesi yokulala ukuthi khomelela lima yimi shidongena ngalo basathi siteka nithathe ikhonzo mina nje wena na nithathe ikhonzo mina Usungulile Africa TV. Hayi manje. Alingakona nini yawona lo xikwatla le. Lobazisa. Wena ungasali ukuclean. Sweswi wani ningatshama lawa lava vona mahungu ayinda yina Africa TV. Hayi ngeke tashisu. Kasi TV yako yayibonela kwihi? Hayi tashisu baba ngazinibileni mawu esakala bashaka. Ubulini kuwaheta se ulokubeleka wana amathi nobona ntsena. La vona ngikhunitwa. Baba ngonsula lisho. Angeta futhi. La into shisu. Nena mangawa. baby ngoba bathatha udaphuma afumana nowalo yuthama elindile sura para why ngakufaka ska business yena nichume wena
baby, I'm still going to last month, me tender ya kuweta retu. Just imagine. Mani musale. Sure. Ayere show ikakunye nemere I'm seeing show ikakunye. Okay, fane enda plan ku akfa. Yashindisa kulidi. Hayi ngabo, ngiyabona. Sawana net salifa funa lawan. And then tabona tina plan. Phela efane shiwa shashaba. Yeah, no, stop fast. Next. Kahle swivula ku ri la ntakani huma ka le misaveni ri hava ntukulu. Bebe papa, ele va malavana hi bindzu na sweswo. Yo, kumbe xana n'wana na mukota va lavana. Mina ni ri wena u nga mana wa kona leswi a nga na moyanyana nga ku yini mama's baby nyana. Mafamili rera loko ta n'wana ku xivongo xa ka Zavalazi xa kula. Leswi ni nga fela hi vamakwavo va hela B. Ende mina ni ku n'wana wa tuva a va wa xinuna ni tsakini ku ri ni vuyeriwile kotshu. Swi vula ku ri loko a vuya namuntlha Benjamin sweswo swa nga jikajika muti loko a fika namuntlha ni vhela loko Benji tshama hansi a ni vona xitalo xa ku loko a vuya mhani ku dyiwa yini neti loko a ku mhani ku dyiwa yini vhele ku wisisa nsati wa mina u teka nsati na wena loko a vuya ta hambi vutisa yena ku ri ku dyiwa yini loko a vuya madamu lama na wena hetisa mahungu la ni vona Yuropa muti loko a fika ni twa movha ku duma hala handle ta vhela ni n'wi vutisa ku Benji n'wana ka tana ta vhela ya vulavula Xitsonga. Itashindisa kwini kama sebe nene Amuhume no huma loko munhu anga zanga ta kwala ange ina ipfukile mzee hi vona hi ka hi ta fika kwala a ku na xo biha masele o ta hi ta mi vona a ni n'wina muhuma mi ya hela hambi mi tshama mi ri n'wexe a mi ta a ni kona mina kwala ko veni kwala masele ni yini swi nga endliwi mi hleka ku yini ka n'wina va ta mi hleka va ku ina uchana mula timhaka ta vanhu ina uchana masungula hikuva ta ku mahungu yakwe n'wana a ri wa n'wina ma n'wi tshamisa hansi mi ku wena Benji kusukela namuntlha i ta ku swekela hi wexe mina ni karhele ku swekela tata wa ku mi n'wi tshikisa sweswi mi ta endlisa ku yini maseve n'wana luya ma n'wi byele loko a ku gana namuntlha mi ku n'wananga namuntlha ni nga swi koti ni sweki bya ba wena ntsena wena ti voneli hi pela i ta swi vona ku mi vula yini ntswatsi n'wana luya a xihlangi i ta mi twa ku loko mi vula sweswo mi vula mina maseve a no hina ni mi vona ma swi tiva ku hina hi vanhu vo tshama ndhawu yin'we ka maseve mi ta famba kahle hi swona sorry ku va late xana Don't worry, just have a seat. I highly apologize for any kufonele No, it's fine. and now in generally the documents in your post. Why not conversation? I highly apologize for that. Ako nila yuri usually nilai teresa ko kota ko fikisa marungu na kao. Lama na ana problem na shana nkinsenga kitu kwenye shosha. Usitake ndio usitake. Alright, that is awesome. So, Tati, please tell me about your company. Company ya mina ni sunile 2009. And since then, I have family kahle. Like, I'm going to go to target in Lavakayo. I'm going to figure it. Mara, just because I'm a strong man, I believe I can make it. And I also have that ambition to make a company that you come good. So, when I put company paperwork, I mean, the scaling with the new. Want everything that you want. Lanzella. Yeah.
Okay. Well, this is impressive. I'm impressed, really. I'm impressed. Lexi ni impressive ngopfu kahle it's andzhaku ka swilo leswiwani hinkwaswo leswi swi vonaka laha you're still standing. Yeah. I mean, like, va ku ri un'wanyana munhu nge a lahle swandla hi lowa nkarhi. Kasi mina ngiyena yile angivani. Okay, no, I'm not a problem. So, there's no like the documents they are highly sensitive and they remain strictly confidential between me and no one. Kwa munhu a fanele ku swi tiva ku ri mina ni organize le tender ya is it 32 or 37 million somewhere there. Yeah. I'm not sure, but the price range is somewhere there. Like, so ni kombela swi nga tivi munhu. I promise. No. Are you sure? Yeah, 100% sure. Can say you because otherwise, I would have booked this place for nothing. Like also, I mean, like once I know and I had to make sure I book off the restaurant and like there's no waitresses or waiters, so that no one can have this private conversation. So apart from your company now, I would like to know more about you in person. Pneumonia will you know, I want to know. Yeah, anytime, be free to call me. Okay. Ngani, Chomi, unakwini? Ngene leo tumale kama Renika. Hapana. Good music ngana me. Tawona. Anbula nimethatike, anbula ina. Nikumi. Nimani na. Nikumile. Chomi, things done. Kuzasha kijamali ngani. Nirimali timali nkwali tibiro ngala eleka kamai ali mubdelile tsamala ungasuki wonina mala tlhelo ta swivona mngani ndakuyendla munhu ndakunzula munhu swakunala ku famba la vanhu va swi twisisa swaku a ni sweswi himela benji i timali ntsena mngani u ta swi vona bukelela veka nomeni benji mngani phela benji nabo va kahle i swipawusi swa kahle Chomi loko va vona loko xi gqokile mfanakilene kahle ngopfu mngani i kahle mngani nawo mchati a wu lava ku ni ntofisa xisweswi loko munhu a nga timali u fanekele u va na ntsako hinkwawo wanuna na yiwa laveka na yo mali ya laveka se hinkwaswo swi fanele swi balansa mngani hinkwaswo swi TV ya mahungu ni vo tshama kha va komba Afrika masiku lama hinkwawo vusweti bya Afrika va ti hluphekela vanhu va Afrika ko pona hina va la South Africa. Hayi papa swa mahungu ma swi ta ku swa hembisa mali u sungule nga ni kela mati yo no tshika ku lava swo ku nga swi tivi ani a kitchen hala ku endla ile mafika TV ku nsirhela ntsena i sorry ka papa so lo wena lo masiku ku anga a vuli chomu ka mina Hey, Taima. Sian? Hey, Taima. Boleh? Hai, boleh Sian. Boleh mana ni? Boleh. Pergi mana? Sebut kasih go. Wena ke? Kasih sebut. Suka sama. Kasih mana ada couple of business meetings, but Varandzele ke mntwana. Aye, Taima mjani. Hayi, no, na isale ka tivonela mahungu hi vona vusweti bya Afrika. Hayi, u ngo vutisa munhu va rendzele ku mi rendzele njhani? Ina rhendzeleke kahle. Mina ni ya kuze. But ni nge se mi ya wisa a ku na swakudyanyana ni ta dya. Ni mativa. U sungurile Sian. Hi nga ta tshamela hala. N'wahanci. U nga ya wisa wena loko se a nga ri nga tipelelani tigonyela ku henhla na tihuku. Hi swona Ya wisa Sian ta tshamela hala. Boledi se nsunguleni. Hi nga tsamanyana hansi hi bula tanihi madoda hi hlanganisa tinhloko. Tshamela kwala Taima. Tshama hansi hi bula hi hlanganisa tinhloko tanihi madoda.
Tanani na ku tshama. Hina njhana. Ku ri kahle. U tirha kahle. U dyondzini. U na movha. U sasekile. U tekele ba wena. U xo ti chumu. Se ni koti ku twisisa ku ri makoti ku swi ala kwini. Swi ala kwini kahle. Kumbe vurima byi khomi. Time. Hambi loko ku na jikajika na humanyana la ka loko a ni boha hi moya ni jikanyana la makete la ndzi tshama ni vona na vanhwanyana vambirhi va nga ri va kha va makana na va hayi n'wana twa ka zawalazi n'wana twa ka zawalazi ra pela dyambu hina hi ta fa u ta sawula u wexe la ka lomu na vona masiku hinkwawo loko u za u fika mhani ku dyiwa yini a wu pfuwisisa nsati wa mina u kuma lowa wena ta ku swekela ta fika ku ntsena ku dyiwa yini hayi nayi na mita time mara mi nga vile tshami ta swi navilela hikuva ku na ntukulu na xexiwani xa DS lexi a ni loko a swi susa swa tipopayi a ni ta ni ya va byela leyi ku susa ni tipopayi hi ku hava n'wana wo vona tipopayi le mutini wa mina hi wena na mali va nga voni tipopayi la ntirho wa wena wo hlekelela ku fana na mhaka yo twakala la mfa n'wana n'wananyana fa xi hi khomakhoma na tibanana xi hi thyakisa hi fa hi hungela hi hana mo va hungela u tlha u xivundza loko ri za ri xa na mahanci mahela ka ta mina bava hayi moya lowu nga na wona ka ta mina ni i moya lowu mina laha mutini wa mina laha ni nga wu laviki sanonini mina kumongela laha hi le ka misimeka hi le ka bevula lo ta ku kona leyi a wu tshami le le hansi la ndyangwini wa mina no fika loko ni fika laha ni kuma ku khiya yindlu u khiya yindlu leswiwani u famba na xikhiya wa famba u pepera mahungu kumbe xanisaka ra muganga xavi la ka hela swo karhataka n'wina maxava munyu wona a wu kona kona chukela a ri kona ri kona kumbe xani khrimora leyi va yi tirhisaka le ka zavalaza a yi kona la ndyangwini wa mina zavalaza a nga n'wi byela ku ni dya swa muti wa yena mina wa ta nkarhi wun'wana ka ta mina ni ku navela ku u nga ze u huma na xinyandlanyandla u tshama kaya ku kanisala ni ri na xani n'wina miku ku ka ni mi khela yindlu wa vutisiwa n'wanuna sweswo wa vona mhaka leyi u taku na yona ni ta ku tlherisa ni ku yisa le ka n'wina mthotho wolowo a ni wu lavi la mutini wa mina saseka ka munhu leswi wa kala wa swi tiva pfuka ndzi tendza nga ha vhakila na wena wa ha vonaki mama ni kona mina u ta ka rini ntata u nga ri khale mi wo tshama mi languserini mi tshama mi veke swa kahle hi lero ntata wata loko u ta ku ri weekend na bili ta va ri kona hi yaluya u vula ku i mona ka swi tsakile ku i va makoti wa yena hey wa luya wa mona njameni wa n'wina i na mona u kahle u ta hi weekend ka swi vona wena ntata ni ta n'wi vona mara hi na chava a u nga chavi nchumu u ta mama u ta famba kahle ni hi swona mama ta vona Teka Mr. Terikot upugeni mbali. Okay, mara hiya hii nasipumelero kumira na mingi na mbele ngasikuwa ngo mitana na bona kunyani na nyela na ko. Okay. I'm going to get a new phone that I'm going to share. Wana mbona kazi. Okay, akuma phone. That's it. Go. No, de la reception. Which room? Room 7. Alright, thanks. I'll be there just now. Thank you. See you just now. Bye.
Ya, mau randa tiri lowa n'wina lowani. Phela hina a ku na xin'wana lexi loko xi ni xi ndza ku handle ka xexo. Swakudya swi ready ka papa. Swi reti na khadi. Hayi na hetisa hi tsanyana ku cheleta laha a ni loko Benjamin a ri kona ta kha ni pfunapfuna. Baba. Swona u kwini Benjamin a ndzi se n'wi vona muta fika rixa. Okay, but the room number 7, that's a little bit. Yeah. Para la cancel. Eso, para salir de. Tati. Oh my God. Tsatsi. Yes, Benji. Wativa ni vona yi nga ri vo teka nyeleti leya ya gongomela va yi va kwala mahlweni ka mina kwala the way u vangamaka hi kona. But you know, I can't even get you in a married man. What's the second one? Look at that. Oh wow. Which I love last one. I brought some wine. I thought maybe you could be thirsty. Sure. Some of the hands. Such beauty, Marla. Some day, lads. How's the business going? How's the business doing? Business is from Bagashi. Wolf Marango Mega just because you're trying to tell them what's one of them. No, I understand. Kuvunawa business. Takombelan comment. It's very old habits die hard. I knew me never in working career. It wasn't it's all about business. Personally, I hardly have meetings like this. Ngano wa yena. Waisa. Hala. Baba. Swaka swako. Swona ku loko ni koka khale tindlela kahle kahle swi fa swi lulamile sweswi. A ni mina ni vona ri na xikwele na wena mana wa kona ni hleketa ku n'wina mabula leta swona. Se ni za ni swi vona va se wa swi vona ku swa tikomba ku hloka ya muti mani. Hi lo a twa ku ngopfu. You want to know you want that, hey? Yale. Yes, but you might put it out. I just want to see what you're doing. Senjena, I'm thinking so that I Mana ina tsama ku ka kahle vele kwani. You know, all these views are to die for, eh? Yeah. Oh wow. Indawo kahle. Indawo kahle swinene. Swi na ku nacho. Yeah, mi rhandza vhini okay? I'm falling for you. Really? Like ngijonge vele idilo lami sabese kukhosha mina. What's that wine?